Teina me llegó en día escuela niña mindu mi jabaco ñande yani e ponaite se angino. Ñamos ambe catoya jauco sobre los propósitos más toda la Jesús yeyuyeta. Me saca mi penendiveco el apóstol Pablo escribía acá a su discípulo Timoteo, segunda de Timoteo 4:8 vengo y ñande peiseite. Jaco anga no hina peyeguacañan de yara Jesucristo. Ñombojoakehara hekojojáva omoítava che akãrehe árape chereko potĩhaguérehe ha ndaha'emo'ãi chéve añónte ome'ẽta avei opa umi py'aite guive oha'ãrõva chupe ijejujey. Mápe ñandejára ome'ẽta hína la corona de vida eterna. Umi ha'ãrõva chupe añetetehápe, umi hekopotĩva, umi ñeha'ãkue oikove tekove ko yvyape ári oaprováva ñandejára umíape g̃uarã ha ndaha'ỹ umíape guaraño ndaha'ỹ che guarañónte hikuápe Pablo. Umi tapicha oguerovia ha oha'ãrõva umíape g̃uarã avei oĩpe corona de vida eterna. Ha el apóstol Juan, el discípulo amado, Primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y de peisa o ampliar apeide. Chepe henguecuera pojaijuga. Ñandeja ema tu para. En el momento que deja si ya acepta Jesús, ñande ya ema tu para. Ha pepe o mombe ñande yepembo da yaikuairo gueteri baisaguata pañande yaikua Jesucristo yesaucabo. Ha haisa ha eisa guataha ñande ave avei chupe ya hesatahaisa opa ojeroviava hese oñemopotĩ Jesucristo ipotĩhaisa ñandego ko'ag̃aite peve ndajaikuaapáiti Jesús ko'ág̃a oguerekóma la tekove omanove'ỹa ha ñande la Jesucristo oujey ha óra ko ñanderete mortal oyevestita de inmortalidad mba'eheise upéva ñandeko koyguape ári ñande tuju ñande kuru ñande rasy opaite mba'e pero la Jesús ha óra oñetransforma paitéta peteĩ abrir cerrar de ojos pe'i ha upépe ñande ñimétama en la presencia de Dios como Jesús oĩháicha ko'ág̃a en la presencia del Padre ha'e oprepara ñande rendag̃uámo yvága hína ko'ág̃a ñande rogarã ha upéva ja oĩmbáma ñande prácticamente se angirũ nde hasẽntema ohataje prepara ikatuag̃uáicha ñaime ñande avepe Pablo heiháicha ya recibí hag̃uã la corona de vida eterna ñañeha'ãke ndajeje preparape árape g̃uarã ikatuag̃uáicha jahupyty ha'ehaguéicha peẽme pe tekove japyra'ỹva ha'e opreparákue ndéve hasẽ g̃uarã jajerovia rupi hese ha ñañeha'ãnte ijapópe hembipota ha'e ojeuremihaichaite ñande jarapy'aguapýta nemyrũ ko árape che angirũ terehasa porãite. Komarandukóva og̃uahẽndéve Radio Nuevo Tiempo rupi reikuaave hag̃ua ñandejára rembiapoukapy romog̃uahẽse ndéve nde rógape mbo'epýi porãitereíva ha nderehepymo'ãi hese mba'evete. Ehai oréve ore WhatsApppe +595 971 430 222. Ñandejára tanemoingo py'aguapýpe.